Ya ko ya pak mesti ang kawirit tak, mesti ang kawirit tak. Ya sangi wirit sikiri amalan ipananungan. Namo mani cede. Walengi contoh kulu Allahu ka 10 baca ko pure masa paja subuh. Teruting kangi pak. Maka dia nabi tanigi baca kulu Allahu ko elei aka 10 lai bangungan ngi hotel o kilalan na suruga. Namo dia na sampaja. Iya. Namo dia na sampaja. Iya nato nako suele na baca kulu Allahu ka 10 angka hotel nako suruga demi na kama. Dia na tama pa de kabunci na bawa. Tatai janji angka hotel eta apa ya kota baca mu ya royaki borang ya hotel. Ina tu ampai pasam paja subuh aja je tarewa pole masigi ko de pana siang nopi manu tarewa supaya malomu dale yurusu. Iya nang katau pusa mopi tu narewa marajito tu na urusu dale na.